Regera nende ntukwe kuwe yeta ntukwe wendo nithirite renji ana nkwato ni kende tuchietu na nito yo kinene kwithira kiona akanya na kwithira nindi ukiwatanira na uni kende tuchietu ro Weru ari yeye mwara tukubanganitia kende to cha Weru Thaa Imwe. MC wa Koloto azenke gotariri itumi biogaruku kire kamiti cha mbunge Meru akiuga ni kumbithia uritungui. MCA wantimaizi gutongeria karibaka chanka kuibithiria barabara akiuga itiwitigirika kinyanini. Nakyo kieba kuyura mugaya mathikone ya muntu mwaura wakwira mutunone wa barabara hantu banja bakiromba Kyoto kya mwendo akoneka. Akari kurombo agutomburukia njara wendo kirinkia na kubutethaniria na boka itene kabo kungwira ntuko ya wendo. Unatoa madhidhi wa Weru eni Maureen Komen ngeto PHINEAS IMAANA na Nteto Weru Thaa Imwe kambiria ta icho chiongo tukiambiri ni ati MC wa Koloto wa ure kinyani wa munini wa mutongeri wa baraba ingendeni ya mbunge ya kaunti ya Meru na uwete utapurianga wana kawira mwangaza witha kioga rukubu wa minister wa kena ubaikia kendo nyingi kendo chirungamira no mbunge ya Meru barethiri tabakibuza kioro kire kamiti mwanya kenda kwagirithia uritingwe ZK na authority itumi bingi ni ati MCs pamoja baremeto kurita ngweyo ya oversight na bangi ibaitenda ni thirikari ya county na kune ndibati utega uritingwe wa mirandi maturene maniketo Nteto mutugi kare na kutumenyithia ikinya tukuona ngavana akiona sisi wote kumba kurita ngugi in this department akamuikia sisi akamuikia ndeu yenge recently bonera Monica Kathono alito finance aikwa another department nonge alito na bangi bakare mo witangu buru batuma compulsory leave kwao ndenda kuga there is nothing wrong cannot na makosa jaku reorganize committees kena shumba ku carry out their functions. Ni migambo ya monini wa mutongeri wa balaba ingikire mbunge ya Meru Zibola Kinyawiji Keneta ZDK na RMC wa Korotwa agitarire gitumika bamwe ba MCs ba mbunge u badhamu wa kuma kire kamite magwikwa ingi ariugite gitumi kinene ni MC ukeja kwithira ate kumbana kana ate kurita ngugira thuriri kire kamite guti uthu kubore kwithira kithamwa guchange agite ofisi ya majority leader nera tumire to reorganize committees in the assembly nonto kwe committee imwe majority leader either ari mo member by virtue of the office kwao tutingiendelea na committee u the former kana the ousted majority leader ari committee neu no mwanka to reorganize committees. Number 2 tuena committees imwe ire na functions cia oversight the committee PIC kana Public Accounts and Investment Committee ira etegaga operations kana ira etega ura thirikari gwitangugi nekeja kwithira a member of the county assembly na aregete ngugi u ya kuthithia oversight atumba kuendelea kwa mu member wa committee PIC nonto ngugi ya committee u ne gucheck thirikari na kuga thirikari arete gwita bwega. Then tuina other committees inge ya check implementation status cha projects chetu cha county. Ikeja kwithira member of the county assembly itenda kwewa na ara county executive akomba gucheck implementation status cha projects cha Meru county atia. So iturari na issues nyingi ire iratumire tuthia reorganization nonto we must have a functional county assembly of Meru. ZDK ariuga nande barenda mbunge ya Meru ithire tangugi nkurukia ukanyumene aria kuga no mwanka MCs barita ngugi ongwera bathureri kwithira county assembly ya Meru iri functional ikwithira members ba county assembly ibakumenya ngugi yao na rira muntu ari mo ngugi yawe iri ai kethira ikamiti ne ari nominated kurita ngugi
ngugi no mwanka ae replaced na member onge uria ukumba kurita ngugi iu. So turenda kuuga turagereria kuthithia reorganization kenda tumba ku make county assembly functional, kenda county assembly yetu yumba ku carry out ka kuthithia functions iri thatu: registration, oversight na representation. Utumba ugwore a member of the county assembly kwa watenda wita kurita ngugi iria wananchi babu ikutha bakieja wa uchoka wa ugwa igwo ga cheki thirikari je igwo ga cheki implementation status nambi utumba kwa ndenda kuria mtura wonde go complain na arungame mwanye na jura arungi kethira ikuita ngugi cia tenda na county government urita ngugi cia tenda utigane na members ba county assembly bau bangi barite ngugi ya registration. Muthiene ni MC oro kuga bota mbunge ya Meru ne bakugwata mbaru ngabana Kawira Mwangaza na kumugwata mbaru ne kurita ngugi bake muthingataire na watho boki gatiba kenda gutigira na kuritira kariba Meru ngugi bwega. Ndenda kuga te MC uti support Kawira 269 na Kawira to support the county government of Meru. It is our duty, it is our obligation to support thirikari county kenda eritira mwananchi ngugi. Na ndenda kuga urio kuga ga support Kawira actually ka kumuthukia no ntu ati kwenda umutethia ati kwenda utethia thirikari yumba gwita ngugi. Ndenda kuga uti muntu kuruwanwe endi muntu na amenya ngugi ewe ari MCA amenye ngugi ewe ria andikirwe ngugi ira andikirwe ni oversight ni representation na ni na registration ya kuthithia mantu jo thatu na mantu jo thatu ria ja kinyanira ijo ja gatethia thirikari ngavana Kawira Mwangaza kurita ngugi. Kwau mtu uri utikutetheria kuthithia sheria, mtu uri utigutetheria kuthithia oversight no utigutethia thirikari ya county ya Meru na atigutethia mwananchi wa Meru. Na ndigwa bakiuga bagwitagwo nka mtu agetagwo nka nukumenya ekaira kiu kia wewe nka lakini ageta kama aikaieri ari mwendere ringi agaikia agakundi aturi ringi akaruga ro chai kanyua na nini batio turuga twe county assembly ya Meru atuga kama kenda twakundia mu Meru. Report Nteto cia Weru ria kwarieto ni mutungi kare. Ngina kunati MC wa wadi ya Ntima Daniel Mukuroni atongoretia karibaga chanka kuidhonlekira barabara ya Mwanteriwere kinyeuki watanithia na thoko ya Gitembene. MC arugani ndoni na ibu munone ndi barabara ya Chiwandi unende ithoki mno arakwijinyi kuringanithia na municipality bobo yetonde Governor Kawira Mwangaza ethirite agita na mbere na kunyelia ni MTF egethira kibothondeka barabara mwanigitwa Nteto muthini murioki na utwachio. Rukiria na ure batongeretwo ni MCO wa Ntima East akaribaga chanka ibachimiriti nikenda kuthondeka barabara yao ira bakuga ni bairite mpanga wa Nthiku Kathumba urunyume ya barabara ile kwithwe kithuka. Aja tuli gwitaga Kanywango bypass ire connecta Gachanka na diversion kaga connecta Gachanka na bypass ire kumire kumene na hizi ingi injira hizi igwatithana ya bypass na erwara kambuire aja ujo tuli kwina thine nene muno kurare akimutaro kinene sana na ikyo antu bantu reje barugire mbu ndabera nani ngachumya mboko no ntu bakwitira njira ni nthuku utinga ali kuruka iraja ana bongo bakunika ngiraja na bikibiki ekuru betu na mwankana ndinda kinya kuona MTF tumeyetera tukunoga ndona na ndino mwanganzo solution ira inyethe atatu gutibu atukugirekia tugirekie kidogo MTF ikinya kweja nontu itukomenya yombote time tona na guto tumbo karathi nene atugerie tona atukagirekia no mulimo ju tukinya gutibu. Kulingana na MC ujo nandi agwite ndene Ntima East na tengete milioni 9 chikutikira barabara ikuthondekwa na wendi bwawe ni Governor wa Meru ejana Gapui ubango George MTF nikana gutikira barabara chikuthwa chikithithwa. Kuna ndi batu turi akariba Ntima East itukoromba munene wetu Honorable Governor eja tutagera njira eje nonto atuagirekia mulimo eja amethondeke ni kwenda karabati ingi kenda ruru tiga kugita njira na injire mo irenda arombete bwayo Madam Governor kulingana na nguge kwe gwita nguge ya MTF
ngukuromba weje mapema na haraka sana weje watutethie na iguru yaja kwendara chere twigire nyana bongo indara chemba withithitwe kenda bomba go cross beta factory beta skuru nio imba iratumiro kenda antu bomba cross na kwinjirenge nio mbije na thina muno ngavana inda mirombete still na inda mirombete ndaracha kathurine ira connecta kathurine market na kathurine factory njire nio ithuki kabisa kwa ura ithina kwarite ithina kwenengere aja factory itwikiange twikairia kawa kinya ni twikinya na ibeta ira school na thina ya kindara semiti na ithokira inya ndara chewe ja kwaruka ana batonya ndene na ndiko kombeke ka mangda munga bana neze kinya watu tegera tuthirie njira ici no ntwarugire kwina ura kathithia no tu ngaba mcio tembe chena cio ira ko ni cio tutedia cio njira enge kwina ma nkabone nayo amthego rwa umbere kanise kwa kaidia kanise Methodist igotweki twakanya ngabioni ira ciekerisia kurigeria roje ici na inokete kwa mwathani no tukariti antu agategatene tuokombekana MC nyawe ethwana kigina no tunoba kumba kuthaba ikinyira gwa mpui mungabana kwenda gwaku ito lekea iria mbeca cia emergency fund kiri ma MCA je tukenda bomba guturitaira tukugito tukai tura tukwethwa tukioneka kibauti na aja mashinani abo mbere MCA bena ngugi nene muno riria twina thina ya murito kwengwa skuru tugiaga kwa MCA barabara ya yeje ya tweka tugiaga kwa MCA nyomba cietu cia gwata mwanki tukogea kwa MCA thina yonthe ira tuonaga batu tugiaga kwa MCA no tugikura cionthe ira twaringire ithanthatu kurera tukinyaira ni mwake ya MCA kwa na kamuchara kao igakanini mono kwa una gitio gikinene ngavana wetu itutegera MCA betu bano thimenti na Meru County yonthe kenda bomba kuretera wananchi bara babathurire ngugi itu ya MCA gotembe sabena cio buru kinyathe mukoro MCA wetu mukoro nyenejete igantuka we muga kamuko ne itete no to bakiwa kero tora mwana mbakurara kurira utuko musiari akenda kumeibi mwana u akuririra ndakuromba na gitio gikinene mam ngavana kawira Mwangasa tuthikire ore itombe kuthira ukomba gututethia Muthuri Muriuki Weru TV kumagachanka Keba na medori bio yorete nende ntorene ya mugebo rikire mathiko ya umubantu baraba kwire mutino ono yo barabara ya Isiolo Marsabit achore na antu banja bamututigiye bakuromba dirikari dingatire nende kare bakiwa makarega ya yedirite akyonika kongeleka na kwingia ende utiontu boidera nende bokyukairwa bakuromba kyoto kyamwendo nende koneka bura Kelvin Kimadi automanyebia Ikiemana kiao kinene muno kiria kirumirite aturi ba mugae wari ya urera bore wa monanje ya mukuru memeu bakiurukia mututiki Samson Mutuma muthakore wa ithoki uri maitha barabarene ya kuma Isiolo kuwata Marsabit na umuratha risasi kathumba mwanka ikukiawe nkarita mushiari Mutuma imbigitwe nkoro yakwa ino rurubu nene mono ndamenya mwana ojo ka aretete gwicwera gantuka kenda omba gufaindika indi last time mbigwa mwana na ringiri chachi ithano ya njogwe kurathwa imbigitwe rurubu nene mono nkorone methori kaja gwiteka keundene no ntubo rurubu andi nabu no ntu ojo imwano uraturendete sana na ndiramenya nwe ugeta kuraja ndethiro antio no kethiro areo tundina kiriro no ntu bwa families no ntu ne kuririra yani inalilia haki yao kwa njia kubwa sana. Imagine mwana etete akona ngugi mwana wetu Meru Samson Mutuma uratuijite kunogokia narua ageta nare kuma Isiolo kuenda kule Marsabit uko hiyo njia ya Wamba anakutana na watu wakiwa wamesimama mbele baka muradha na risasi nyingi ya njogu bakura asifu hiyo si mtu nana kiabage kinene ndo ntubwa kwithirwa Nteto ile karikite aja kwa mukuru memeo na family yawe kutunywa mwana wa ora barendete muno no ntubwa kwithirwa kutena gisababu kya mwana wo mwethetwa kutena igitari awe rari tikirite kinya
kwa twena kwithikira batu turi aja ntukwena arua ithe mututi wa muna aturi mwanka thaiba kurio shonko ni kuthithwa bwarua muno na mpwe muno na thithia riria onyumo bayikuru matali ya kiwatho yani buru thirikari itegere Nteto ibwega muno oraithiriria twina anene betu thirikari-ini kome imomero wetu asiwa kindiki imomero wetu turi amiru ko ibabatere gutega Nteto ibwega na bakwamire Nteto iji bone ithina mbi ibarabara ne iciuru no ntugutina muciari utina mwana we uria kwenda etagugine mtumba kurungamana mwanyene. Imagine leo siku ya leo Valentine Day, mtoto wetu mutuma akagongwa na si malaria, yani takarazitwe. This is powerful. Takarazitwe. Nobody is following. It is my prayer as a preacher. Nankara yankoro chianto. Kinya nkoro ezi emutuma kinya yoyo ne kioto kiayo rietone rya Jesu Kristo. Ore okaigwa gwato ni untubo nkoro newe. Nora wize kuthingatira na tuthingatire antu bau barunga maganjirene no ntubwa kuraga bangi jeka bo baerwe license yekurana diuga mwana ochu na cwirwe kioto kiawe family eje igwe kurithika thirikari gakiraki inkoria munene wetu President Samuel Ruto itokwendete lakini President Rwanda roro rwena thina rwa marirari kwena barabara ite kugitereka kwe baba kwaja kurona batutangaswa nkuluki bakinyilia kioto swakia muthako yo kwita buruna njira yo nyumo barabara neji ire bakuwa makareka ya wagageka ya ete ya kamenyeria makareka ya tithia teiro buru na ukaya kutha kwena fununu erio tugacokia ngatho indira kioto kege konekana tukera mwathi Murungu ajokio kumyo no ntakwitha twina aciari baba inge muno baina na bao na baingugine iji na bakiugwa ugwa no ntumwana akinya iciuru akaigwa winte kuruka no tukinyetete etete agwete mara na rwe no ntuna ukira gwitokwa kwena ana betu ba miru bonete ngugiucia marori na bado wakifika kule bakagwa beno gwa mimi nitakufa ija ndege ya gwitia na ikenya turi na mwana ore aratho akua guti muntu thingataira. It is my prayer ni ombiang ni request anyway untu bubu no buchinjie koria munene wetu President Samuel Ruto itokwendete lakini President Rwanda roro rwena thina rwa marirari kwena barabara ite kugitereka kwe baba kwaja kurona batutangaswa. Weru TV kumaburi mbita wake uvin kimathi ngene kuni ati mwari omona rito Widline Faida Full orane wa kumantura ya kadhora ndeni ya marimanti aina wirigiro bokwata kidomo nyuma ya kwa mukira utethio bobi chini ya mubunge karekembioki mwari one ndio rawedrite kiwata maximum na dhatu ya 80 na inyato nyete form 1 byumye bidatu nyumene kumania nwe wacha buru bokubwithia kendomba kwithira gita chukuru ne ukebura burinja yo Martin Mugambi na Ronoro wa bura mwindu wingiaga na nkinya konene ya kuri akube gukiibu gwakarikite kwa mwana wa mwari Widline Faida Full kuma nturi ya kathura wandia marimanti kiri gicigo mbunge kia Tharaka. I will make sure that my dream itaanguka chini akuwa cardiologist na nilikuwa na 384 kutoka St. Aloysius. Umdega tuwe yani tonto bwa kuongera another fruits in our basket tayo etagwa Faida kuma Marimanti ward na mbuge Faida ni ya gwetokera assistant chief wa area yao ni batu approachre nikenda tumba kubatethia Faida mothenya we munthi akinyetu ekere cukuru yari akiega ngoro kere gicigo mbunge kia Marano bichi ya mubunge karekembioki mutetheria Timothy Kinegeni ariuga kabareterwe mwana uyu na atori nyuma ya gutwika taomba kuthi cukuru na ari na maxi 384 ni ba identify kwena mwana wina thina mwana otigitwe mujie ate mucoku cukuru nena maxi 384 na endiria bamenyira ogu ni baraithiririe begua kwina mutongoria wetagwo Kareke wa Mbioki mheshimiwa nena foundation na balota follow up bona ni atethetia na baba ingima na kwogu bayokie kinyare akuma na Tharaka
bariongera obisi ya mheshimiwa wetu kira assistant chief na tongoria betu bangi bara be mweno ugatharaka na balombotetio pauga beno batu kwina kana genturani yao kuringana na gina wa mwari uyu ariuga gutiri obichi atageretie gukinya ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi butakumbikana hindi mwari fainda kuthungira cukuru muciari uyu ariuga ikiama buga mwambiri gwa mwana uyu ndageretie kuyuriria ndathire gwa CDF ndoyuririe Equity watwikantio konsindwa ndathiete gwa CDF ndathiete kwa MCA ndathiete kwa county ref watwikantio konsindo lakini kwa inyangai Murungu naringire kiama mwanke mthe akinyaga cukuru mwanka bamekiswa mwana uyu kuthungia cukuru ambira ntikamake na ndaigua ndina mwirigiro na inkenete muno nuntu akuma muji atwatierigirite athi cukuru amwe na gutwika bara bangi bari kuraja na gikithomo mwarimu munene wa cukuru ni akiega ngorwo ariuga bagatigira mwana uyu akugwata bara bangi nuntu akioneka imwendi kithomo. We really want to welcome her to school. It's true we are already into week 6 but that does not matter. We advise her that background even the time that has elapsed does not matter. She can catch up and achieve all what she is planning. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Right, na nikumira kinde tunende tukudatukio kanya kakuno kendi ugethro gita kurancho krete anda tuingie. Ukipata baridi nunua mabate, ukitaka usingizi nunua mabate. Ni Rhino, ni Rhino, ni Rhino mama. Ni Rhino mama. Ukitaka kununua mabati chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. February, tunakupenda daily on Star Times, where you make me the happiest man on earth. We're serving you hot drama and steamy romance from the best telenovela makers. Captivating Thai dramas My Forever Sunshine and My Name is Rhea. Intriguing Indian dramas Divya Drishti and My New Mother-in-Law. Passionate Filipino dramas A Family Affair and Crocodile Whisperer. Catch up on your local dose of drama on Pink Ladies. Will you marry me? Please marry me. Success. Yes! Yes! And the unmissable dating reality show Hello Mr. Right. Me of course napenda kijana. I like you, bro. Renew your subscription today. Star Times. Enjoy digital life. Yetu sako irina nkuma enjaga kiriaritani aritingo gibonda badrikari na kinyakambunira turi na MOU nabo yagutigira bakugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan kuma enjaga ne ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runduru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride.
Tu. Oye shosh pale. Hatukudhani utashtuka hivyo. Tuliza roho na Joy Max Mwivoko. Wow. Nikiona Joy Max Mwivoko, ninatulia katuli, ina shida ya kisiagi. Na bei shosh. Bei ni ya shosh. Bei ni ya shosh. Joy Max Mwivoko kutoka Joy Millers Limited. Unga uliokamilika, bei inayokujali, furaha ya nyumbani, wema uliokamilika. Joy Max Mwivoko. Tufurahie pamoja. Aya, amna Go TV stream? It's free. Go TV stream iko mkononi na ni free. Download Go TV Stream app for free. Enjoy live TV na shows kamia nane. Download and watch later, anytime, anywhere. Go TV Stream iko mkononi na ni free. Available to active subscribers. Go TV, love it. Right on, na tuchokerani atinaende hospidi wa county ya Meru Ezekiel Chepkoni muthinyo ruare na mukirite bunduki kuma ki mutumirio mwena unarietwa Nathan Kiremi wa kanisa ya Jesus Winner ni ministry Meru Bishop unende atwa bunduki ethirite akinenkairwa ni mushiriko morombite kwithira ikinyetha kia kanisa ni unende na wawe kwithira akionoka nerani ndia kiario ntobo speed yone ethirite akiora kianto tira ni motigana mitugo iretia girete muthuri murioki na kulikithia Speed wa Northimenti ndweze Chepkoni nombete kwa mukira muchinga yumwe ndwajumenya Bishop Nathan Kiremi uraugita nenkerwe ni mushiriko mwakanjene nyume ya maromba. Timu yangu hapa tulipokea bunduki moja aina ya AK-47 kutoka kwa Bishop Nathan Kiremi wa Jesus Winners Church hapa Meru. Hii bunduki ilipatikana kwa one of the worshippers while he was preaching in his church on Sunday. Some people kengoge ciakwa cia ntomeri na cia gutomeria inchemanĩtie na mtu utwere na bunduki njarene ciawe na ndigutomeria ringithwira ũteto rwa Kristo ambera akareke bunduki unjarene ciakwa na uma areta na aramireta na nande na rwa eje bunduki eje enjarene cia hospidi na nene betu bonde Meru County. Kulingana na hospindi oju augite muchinga jojo itangugi na risasi lechi na juu risasi cha kawaida, which is an AK-47, and we have seen it is a bit rusty, but it's working. It seems it has been used because this thing was not in a. It seems that it has been active. So it had a magazine of 17 rounds of 7.62 millimeter special, which is not the normal ammunition. It's blanks. Naiba kiromba mwingi pedo bakininga ripoti kagita karabaro na enyanga na kinya mturia wina mathaka jaja kiutana watho etho akija nenkarira na iuga kwenda gwitakire bonde bare abamba kwethira bena bunduki bena sila ene irayomba kwethira ni illegal injarene sharia tafadhali ikia bunduki eu kana sila ewe nayo kerituo bieto bya borichi. And I think this person, because of the work that we have been doing, we have really put these people on pressure. And I think just because they knew maybe their days are numbered, they are about to be caught.
And that is why he decided to surrender this firearm. And I'm also giving a warning to those who are still out there with illegal firearms that their days are numbered. And very soon we shall catch up with them. Muthuri Murioki, Weru TV, Mutira Jokangangi. Ngena kuo ni ati athuganirwa baile bakuringanithwa na wambanture ne ya baruo mojwa ni bono keto ni abitha baburithi wakiamukira mporo ya 36 kumakire mwingi yoro yukari na muthuro baile babarerekana kwithirwa bari kirege kunike mwekira kwithira nindi ikiyera Kinyari Tobo University ya Chuka na njira ya kubayira thimono into bingi nindi yara kuringana na munini wa Chibo kuma mojwa nindi miritimbaka na ugite baile bani bethirite bakika kwa kituone kia burithi kia Chuka. Intere cha baruo sublocation ya Muchwa wadi ya Karingani ara athuganirwa baire bawamba bono kerete becho nyuma ya mwingi urakuri na muthuro kubatura nture ya kathetina nyenje. Bairi babu baridingithanwa na kwijira akariba Nterino mpempe irimi ndani bakathi guchiendia na nkuruki gutunya aritwathimu mathani mogoro na kubunje nyomba bakijaga into birabitumagira stima ta wuva na TV. Tuwa watamba mairi mabunji tulukana na matumira nginya ndawa ite kwereka ndio bicindi ndaringirwa thimu ni anto mairi gwatuika kuri amba magwatirwa thiini wa baruo nonto bwa kuya mbembe kurere kuyetwe mbembe na studenti irere ciyetwe thimo muno tuko maumite kirathini maiwa thimo na amba mau monekanira mauririte njire no ya baruo na nkoringirwa thimo immediately wari mwe nkira ngaria kona na bombe dire mwene mugwate alafu umwe na resistre nebo tuchokire twathie muchiuyu tukina arrest yu ungi mkineta police ndaringira ucs akinacha tukina magwata makinathie police station. Kuringana na munini wa Chibo wa sublocation yeno ya Muchwa Meritimbaka baire babu ibajukitwe iborishi bathi kuingirwa kambe ya borishi ya Chuka baeterete kuruguriro nthitango ni antu makumenyekana ni antu manturene ya baruo although kakwina kikundi kinene ma kigwatanite na maumite Chuka kura Chuka moingaos kura Chuka na mangi mari mairie no na mangi makonekania antu ni aturi ma area no lakini makiruta wira kware mari amba makiruta wira kware lakini makiruta wira wamba utuku wana kamwe ne chuchu kau karari gikundi ni kiu na ikionda uga kambu chwa nani mone na ndegwe mbembe mbie endo anajia kware nwa mune akariba bainde bariuga makarika mawamba imongerekete muno Nterino bakiendaga thirikari ibongere ukaria tucombogete saidi ntwa kuigua nguku nini tariu aba bayentu kwingi baiwa ufa na meko na no anto moni gutuika nomo kwa wingi muno abarabara ni no ere ane mbigwete matata mantu engi muno makiuga thimo wamba ule guku no to megondani nithie igakabura ngo tuko tiko kamenya no ure gukaburaga tuboya mu tuletere security ndo taru antu bare gikinya themo tithie nginya ndukani ote muringithie ntheu embo ya thirikari igerie bura abota kurigiriria wambonu no tutigakorwo nkienda gintu kiawe kiwa tienda inuti akwa ikuiwa wanajia ungi mbewe no mbithi igeria ni muntu arutaga ni wira na archaragia ni mbecha na njira cienge either no irwa bikibiki wirwa kubura kagoto ntu kwina kware kana wira ungi uthie kuringe kibarua kwa muntu bantu utindaga kuyanto nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mpita wa Samuel Gaishima.
ngina kuneti ntukerua ria bungwa kuma kirinchera ye kuremiru ni bakongwerete ntukuya wendo na jire mwanyara piezo mitugo na Chomba Correctional Services Salome bia kwethirite baliungaira na kukenanira nabo yani ninkuru Salome edirite kinenka akirugura kemurandi wa kibiachara kende kumbithia kinyanchere kwithire kirungamaira iriyo yongwa Andiki mrene kirwa ngirwa nchera na rugurite bekari na nto gutumira arakwa kindene ya nchera ya mutindwa murandi ora kwerigirwa ukiria bukada na kuguna bungwa banchereu akiaria pia Salome beako na kadite kambuni ya chandaria ire dirite nende tedera kyabukada kirwa kibo murandi yo ira yutumirite nkuru kya milioni 12 On behalf of the State Department for Correctional Services and on my own behalf, I wish to extend my utmost gratitude to Dr. Manu Chandaria and the Chandaria Foundation for the financial support that has made this facility become a reality. This plugs to the third key priority area of modernization of prison industries that is very close to my heart. And as you have all heard, the workshop project has been constructed to a tune of 12 million shillings, of course with the generous support of the Chandaria Foundation. Biako na kongela na kwa murandi yo ni yua ikigena kia utumira kia kwambiria ngwe na Chomba Sin Capital irani ya mungana yu milioni mwe gatanta yile. The workshop, which is the second after the expansion of the Chandaria Langata Women Prison Workshop, is designed to house a bakery and a clothing section. I am gratified to note that the workshop has been equipped with commercial equipment and the female inmates provided with raw materials plus a seed capital of Kenya shillings 1,203,000 to kickstart production. Nongele tena kwa moroto ya dirikari ni utigira kinyani ukombithia transgender rule kombanindi kuingika untauge dirikari ya Rais Ruto nirutaniritie kenda kuingia wathobo. The Constitution of Kenya guarantees gender equality and women empowerment, and today Kenya is on track in the implementation of the Beijing Platform of Action. Gender equality is at the center of Kenya's national development and enjoys political commitment at the highest level from His Excellency, the Honorable William Samoei Ruto, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces. Na witana mbere na utarerio guni burabukethira bukiana kiana murandi yo akiuga yugatetheria kinyanto na umenyo na mauritani yangwe mwanya mwanya muno kire kurunguira bakomba kwithira kinyapa ichithetha kiachiorera bakaumanchera. The idea that this workshop will be run as a social enterprise with proceeds aimed at assisting the women inmates for skills development and to reintegrate back into society is a testament that the initiative aligns with the government's effort to empower women. Nawe Antonia Brigadier John Warioba uranwe commissioner wa nchera ndigurune awita murandi yoke na ugunebu kadha na nkruki ekurunkruki ya maana yele baraba nchere bakomba kugunika na njira mwanya chegie murandi yo. This project in Meru Women Prison that commenced in August 2023 is not just about impacting skills in baking or sewing. It is similarly about nurturing hope, cultivating self-worth, and building a social foundation for successful integration into society. I believe that around 200 women inmates held in this facility will benefit immensely from this program. Ugambithania Justice Edward Morevi ora kwithirite kinyawe kinyakire mambura ya awite bota koti niboritaniritie kenda kona burandinje ichumbi kya kwithira chiku yakwa kenda kinyakuni ya mpinyano ndene ya nchera. I want to make an announcement that the court, having considered in the presence and no objection of counsel for the DPP, I hope DPP are here, DPP Mr. Omoria. Yes, DPP is here with your assistant, Mr. Masila. We looked through the files pending for Friday for revision, and we were able to come to an order that we revise the sentences in various cases, and being satisfied of the merit in those applications,
We have taken into account the length of imprisonment served already by those applicants in the respective applications, and the court therefore exercised its power of revision under section 364 and 354 of the CPC, and we made an order that those sentences would be reduced to the time already served. County Commissioner wa Meru Jacob Ouma awete boya rwanyiro karia ne baritoniretie gutiera ne bakwidira bakilike kya ukaria ndene ya Meru no tira nindi wagagia ne bokwidira bukinia na kinya kudira buru kuhakikishia ya kwamba tuko shwari nikiwa pamoja na kikundi changu cha security, kamati ya usalama. Mambo yako shwari na yatakuwa shwari zaidi. Hata kwengineko kwenye sokomoko na soko bingo tumepiga darubini, tumevalia maswalale njuga. Tutapambana kiume kuhakikisha kwamba hadhi yetu kama Meru County inadumishwa. Ngine kunati ceremony ni wa governor account ya Tharaka-Nithi Nyaga mu Israeli ino riti onto barabagurene nende kuringithia na njira mwanya antu bangi ntukweyo kongwera wendo mu Israeli awete ntukwe kathongo makinya nkurukia antu bomba kwithira nende baina njira yote thania nkuruki nethirite akira kiantu batati anelie ngwechio chekiwethire no ntukwe kinyano ikethira ikuluka Martin Mugambi no toachio Kiaria kere mebange kubanga mathiko mbaritia mithero munini wa gavana Wilson Nyaga mu Israeli ariuga muthenya we muthere ntugo ya antu barabende na ibabateri kuthia njara keri antu barabate na into kenda kuthagaya na nkinya kutheria wendo bwago ndugai Valentine ye no ndikeretie gweu kumbe ka we au na ngaya uteretie we na kanyamu wele to bwana ne unao tia kuga mtu na mtu hae ne wende kila mu karate sasa wa na ba ntende ne nduki awe akero bagu kana nyokwa ba mamira maradi madido ora nya wenda umurire mate Muisraeli ainyeretie muntu na muntu akegwa bakiendanaga gwogwiba bateri gutigira miturire yawe kuthina mbere na mantu mao mantuo gwantuo no amathiete na mbere nawe mukana murume bendanaga magita mo mutugetero Valentine tukorange no agire bonda augire ndaugire tiyo tukunjeru antu amwe batere ne aturire aturantora rukiro gukira gwaku tiga mugekuru waku amuringa kisio die umonie we lakini utegaromere kisini umenye ngombe ikenda gutwe tutekwale anwa na mugondo kenda kuri na biashara kenda kugitaja kurutwa lakini kenda burizaga nontu bwanje kiarino cia wendo ariuga ntubechunke bunene kumania na ikuo bia wendo bira bikuoneka ndeni ya nthiguru ya Kenya ntugo gwa ntugo nogero we atabarari we mwari na we muraka ntugo ino wendo ne wimbire muno kana te uma akane baura giro muno ajia bote kwegwa nduga ngai ya burarime na bumenyage ngai ya buterie bwenda nage we ni kwario horo wa wendo umenye tukendana Jesu asokorere lakini nduga atire na tuyatu masakayani Kenya mwekete kiaga gweu ne tukwana tukona Jesu lakini garo akwenjerenge niyo ni ombenda baba muthia inyeretie iguria mitugo na nkinya mekarire nthi miega gatagati kana bari na nkinya ekuru na ntubero bekale we nage kurubangero ribata ne bankenagia muno neje mbere ba gankwere umayukana rao mi gutemuge kuru atene ekarage teni atisoketie ngu lakini ntuko ino muntu ale karobole akwe no to saitana lutete we kana te oma mbuge Nteto nya muno kato zakaya ndi gotede na yo Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi
Right, na nikumira kinda tunende mwati mugambi tukwitha twigera gatanta kinde tuchietu nibwa nontu bakwithira watanete na uni mwankira tukwitha tukiota na ringio na chekinya tha ithatu na nusu nontu bwande to chero tha ithatu muneto mathithia au kari Maureen comment and get of PHINEAS IMAANA.